دلارام باشد زنی نکخواه، ولیکن زنی بد خدایا پناه. زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. کلین های خانه، روز بخیر. یک چند موضوع روز است که خواستیم اطراف این صحبت کنیم. چند موضوع است، اما ما دو سه بندش را میکشیم و هر روز نقطه نقطه باید برای شما بیچه کنیم. بسیار زنها میگویند که چرا در باره زنها گپ میزنید در باره مردها نه؟ حالا این سوال رو جواب پیدا خواهید کرد در برنامه دیگر. اما یک معمای بزرگ است، چون در باره کلین گفتیم که چند قدر دشوار است و این است و آن است و باید هر مادر چگونه ای که کلین دوست می‌دارد باید دخترش رو همین گونه تربیت کند. گفتیم و دیگر یک معمای بزرگ است بین کلین و خوشتامن. بسیار کلین ها میگن که خوشتامنی من میجکد، جکیدن میگیرد. همین طور است. بله، خوشتامنی من ما راست میگن، خوشتامنی من این است. خوشتامن فیض دارد کلین ها. بودن خوشتامن برای شما فیض است. یک مثالش را میارم. اگر خوشتامن در خانه نباشد، اگر خوشتامن بر شما نجکد، شما خواب میکنید سریال تماشا کرده. همین است، خواب میکنید، از خواب فربه میشوید. من نخواستم دغلتر فهمونم، خلاص فربه میشوید. بعد پگه شکایت میکنید، زنگ میزنید، میگید که امشب شوهرم به خانه ناومد. میدونم کجا بود، من میدونم کجا بود، من میدونم کجا بود. یعنی بودن خوشتامن برای شما فیض است که شما را میگوید که سحر خیز، این کن، وای کن. جکیدن خوشتامن برای شما فیض است. بودن خوشتامن برای شما فیض است. اگر که او نباشد و نجکد، شما خواب میروید، پاچک بالای پاچک خورده خورده فربه میشوید، بعد شوهر از شما دور میشود. این یک خصلت است و چون میگفتیم باید فراموش نکنید. هر کلین که تو پگاه خوشتامن میشوی، چگونه دوست میداری که معامله رو با تو کلینت بکند. بگذار خوشتامنت بد باشد، بگذار. ما در چند موضوع گفتیم که خوشتامنان را که رفت و کلین بسیار قیصر باشد و کلین بسیار یک رفت باشد و این بگذاریتش دوره کلین بودن تان را فکر کنید و بخشیدش، شاید اصلاح بشود در زندگی. و این خاطر بعد می گفت که بیرفت 5 نوبت بزن بر درت، چو یار موافق بود در برد. در برای زندان قاضی سعدی بسیار یک سخن خوب گفت. اگر که خانه بیایی و در ابروی زن گره باشد، قباخویش کشال باشد، زندان قاضی به هست از آن که درایی که ابروهای زن قباخوی زن کشال باشد. با چه خاطر مثال میور زندان قاضی یک چخوری میکفتن، انسان ششته نمیتوانست، راست میستاد. این گونه زندان بود. همون زندان به هست میگوید از اونه که خانه بیایی که ابروها. یک چیزی بسیار نازک است، این رو باید شیار کنید. همین شوهر که آمد به خانه، با چهره کشاد او رو استقبال گرفتن، یعنی تبسم. اگر که بیاد السلام علیکم مردک جان، همین عبادت است. انا همین عبادت است. چیزی عادی را اجرا کنید. مرد میبیاید، نه سلام نه علیک، در هر کاری باشیم، نان آوردید، چای آوردید، نمک آوردید، چی آوردید، برای چی آوردید، چی شد؟ همین گونه است در زندگی. چرا فلان یک بار نمیپرسیم که در کدام حال بود، تبش خیره است، چی است، پول داشت یا نداشت یا چیزی دیگر. موضوع خیلی زیاد هستند، من میدونم. باز میگوین که با همین زنها همش از شما شروع میشود. یک مثال عادی تان میارم، دیگر هر کار میکنید بکنید. انسان ها دل شیر و پلنگ میابند. این سرک ها روید، بوز و گاو و دل تمام جاندار میابند که میفرمند کار میکند، هر کار میگن. چون نخواد عیب است که دل یک شوهر رو یافته نتوانید. یک بار در زندگی تجربه کنید، بیوید که الده کنید مرد را، بگید که مردک جان، یک موضوع نازکی دیگر هم هست که در خانه برای شوهر نه اونقدر خودمون رو راست میکنید. یک بار سنجیده بینید. اگر که گویند که پگاه توی است یا پگاه یک چورابین یا پگاه خلاص گپ یگان جا می رود،
як рӯз пешакӣ тайёр мешавад. о пеши духтар мо салон меравад, ин мекунад, ҳазору як чиз мекунанд. аммо як бор дар зиндагӣ барои худ мисол биёред ки барои шавҳар кардед ё накардед. барои кӯча барои кӣ мекунед? мисоли оддӣ аст, мебахшеду. лекин чизҳои оддӣ бисёр ҳастанд дар зиндагӣ ки хатоии бузург доред то. як хуштоманд гуфт ҳамин қадар мекунам. ҳамин ки модари келинаш як курта кард, баъд пӯшонида доим мега ана бибиш кард 1001. на. дуввум, бештар тӯйҳо меравам ҳамчун барранда. ҳар бор ки фурсат шуд тӯй меравам, ин тараф он тараф. як чизи дигар ҳам бисёр ба ман малол кард. баъзан ҷониби келин агар ки пулдор бошад, ӯ бошад, аз шумо хоҳиш мекунам духтардорҳо, тарафи домодро дар хиҷолат намонед. бисёр ҳамин худи дирӯз ҳам ман як маърака рафтам. бечора домод як ҳофизи оддиро овардааст. касе падари келин бошад, як 5-6 нафар ҳофизони пеша овардааст. ҳама мебуранд аз тарафи келин, гулу гулчанбар аз тарафи келин, ин аз тарафи келин, ҳамаш аз тараф. домод дар хиҷолат мешавад, оилаи домод дар хиҷолат мешавад. як бор худтонро ба ҷои онҳо тасаввур кунед, беҳад душвор аст дар зиндагӣ. бисёр раз духтартонро дӯст медоред, барои чӣ ин қадар харҷ? ё пинҳон кунед, омада ҳамин гуна табрик кунад, ё як пас аз тӯйшон як чипташон гиред, ин қадар ҳиммат дошта бошед, келину домод рафта як дам гирифта биёянд, моҳи асалӣ мегӯянд, медоим месед. ин гуна кунед, то кая мо худнамоиш мекунем. бовар кунед, агар хушбахтии духтартонро мехоҳед, зинҳор худатонро аз тарафи домодор боло нагиред. агар 100 доро бошед, ҳар коре мекунед ӯро пинҳон кунед ба хотири хушбахтии духтаратон. бовар кунед, бениҳоят бисёр дидам ки ҳамин тӯйҳо фалон ин кардан, ҳамаш келин. домодро мебинӣ дар ҳаяҷон аст. домодҳо, мо ҳама наберагони имоми аъзам ҳастем. рӯзе як нақл аст, давраи пеш хона мепӯшад мард, як болор намерасад. болор мегуфтанд пештар, як чӯб занак аз хонаи падараш меорад, болорро мегузорад. ҳар шаб ки хоб мераванд, занак нигоҳ болори дадам, болори падарам гуфта. рӯзе мард сабраш ҳамон кришаи хонаро сарпӯша куллан мекунаду мегӯяд бирав. ба ин хотир имоми аъзам мегуфт бачаам, бихоҳи зиндагият хуб шавад, аз тарафи келина чизе магир, забон кӯтоҳ накун худро. бештар ҳастанд ки тарафи келин агар ки бой бошанд, гапзанишонам дигар мешавад, соҳиби маърака мешаванд. на, ба хубӣ намеорад. бовар кунед, агар ки доро ҳастед, ҳар чӣ мекунед хушбахтии духтартон аз ман гуфтан аст, метавонед аз ҳамун тамоми дӯстони худ маслиҳат бипурсед. дуввум, келинҳо, вақте ки ҳар чизу ночиз мешавад, шумо бидонед ки аз кӣ маслиҳат мегиред. як мавзӯи рӯз аст ин ҳам, ки ба дугонаҳои ҳамун саврименишон занг мезанад. ӯ аз куҷо медонад зиндагиро, аз куҷо медонад ба ҷуз ҳамин фасон кардану баромадан. як маслиҳати ноҷой медиҳад. дар интихоби дугонаву маслиҳатгирӣ бисёр эҳтиёт бошед, ки як майда маслиҳати онҳо як зарра кӯчак метавонад зиндагии шуморо барбод диҳад. шумо ҳозир ноз мекунед, келинҳо мегӯяд ки хонаи падарам меравам. як чиро фаромӯш накунед, то падару модар ҳаст, шумо дар хона ҳастед. пас аз падару модар бовар кунед, аз саг пастар қадр надоред. аз ман напурсед, аз зиндагӣ бинед. бисёр ҳастанд, падару модар ҳастанд, шуморо ҳота мекунанд. пас аз онҳо дигар касе нози шуморо намебардорад. ва ин хотир шавҳар беҳтарин неъмат аст барои шумо. ҳар чӣ ки бошад, шумо бояд тоқат кунед. ба он умед нашавед ки мегӯянд ҷудо шавӣ бо як шавҳари дигар. сар бошад тоқи бисёр. аввал будагӣ тоқиро саришта кунед, хуб нигоҳш доред. бовар кунед, 1001 шавҳар бад бошад, шумо як бор рафторатонро дигаргун кунед. бовар кунед,
марда шумо дигаргун карда метавонед. марда мард мекунед шумо, номард ҳам мекунед шумо. ҳар хатогие мекунад дар гулояш нагиред. як ду се бор лоақал хап истед, чизе нагӯед. мард дилаш сангин нест, ӯ ҳам дил дорад. мефаҳмад хатогиашро, ислоҳ мешавад. лекин зинҳор бар зиддаш нахезед. рашкҳои беҳуда накунед. рашкҳои беҳудаи шумо ба ҳеҷ ҷо намеорад. шавҳоро дунбол накунед, нагардед. агар хоҳад дар паҳлӯтон зан мегирад, бовар кунед, агар ки хоҳад. ҳамин гуна мекунад, бачаҳотон якдигар бозӣ мекунад ба монанди бачаи ҳамсоя, шумо намефаҳмед. ба ин хотир зиндагии паҳлӯ нагаштем ки мегузарад. паҳлӯ нагаштем мегузарад. тамоми уламоро ҷамъ кун, як сонияро ба қафо гардонда наметавонанд. як сонияро тамоми уламоро ҷамъ кун. ба ин хотир будагӣ вақтро эҳтиёт кунед, самаранок истифодаш баред. ин як мавзӯи рӯз буд. аммо суҳбати мо идома дорад. ҳатман бар хоҳем гашт. келинҳо, як бор келин шавед. ва ба шумо ваъда медиҳам ки дар бораи мардҳо ҳам гап мезанем. фақат шумо як бор келин шавед, зани хона шавед, баъд ба шумо гап мезанем. чаро дар бораи занҳо ҳарф мезанеду дар бораи мардҳо не? ин бештар суол аз ҷониби занҳо буд. пас марамат, ин навъро метавонед ба шавҳарҳои худ пешниҳод бикунед. назди халифа ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу марде даромад ки сару андомаш парешон ва мӯи сараш ҳам ифлос буд. ҳамроҳаш ҳамсараш буд. ҳамсараш ба ҳазрати умар гуфт: эй амиралмуъминин, маро аз ин одам наҷот де. маро аз ин мард наҷот де. ҳазрати умар дарк намуд ки аз шавҳараш хушаш намеояд. дарҳол фармон дод то мардро ба ҳаммом бибаранд ва сару либосашро тоза кунанд, мӯи сарашро ба тартиб дароранд. хулоси гап, мо як сухан дорем, фасон кунанд. мард берун баромад ва гуфтаҳои ҳазрати умар иҷро шуду дубора баргашт. фармон дод ки мард ба ҳамсараш наздик шавад. мард ҳам наздик шуд. ҳамсараш дид ин қадар шавҳараш зебо. баъд гуфт: ман аз фикрам гаштам. яъне вақте ки дид ҳамсарашро, боз дубора дилкаш буд. баъд ҳазрати умар гуфтанд: барои хонумҳоятон чунин бикунед. қасам ба зоти пок ки чӣ гуна шумо зебо будани занҳоятонро дӯст медоред, бояд шумо ҳам ҳамин гуна барои занҳо зебо бишавед. нигоҳ кунед, суханҳои мо нестанд. он гуна суханҳоро интихоб кун ки ба ҳамсарат маъқул бошад, ба занат. барои харидани духӣ, яъне ки хушбӯӣ, агар ки рафту ба ҳамсарат маъқул нашуд, маслиҳат куниду якҷоя онеро бигир ки оне ба ҳамсарат, яъне ба занат табаш, яъне ки бӯяш форам аст. рафту фигураи ту маъқул нашуд, рафт спортзал, рафт ба варзиш машқ кун, худатро тағйир биде. ҳамин гуна аст. ва мегуфт: вой бар ҳоли мардҳое ки сигор нос мекашанд. ҳоли баъзе занҳоро мебинем, бисёр диламон месӯзад. бениҳоят. аммо мо танҳо занҳои оқиларо дар назар дорем ки ҳастанд бо занҳое ки на сухан дар онҳо мегузарад, на чизи дигар. як рӯз як мард
як рӯза кори занашро сабт кард, як рӯзи истироҳатиро сабт кард ва аз он натиҷа баровард. гуфт як рӯзи занро дар назар дорад. 106 бор модар дарро кушоду пӯшид барои фарзандон. 16 бори дигар бандҳои пояфзол, яъне ки патинкаи фарзандонро басту кашиду ин кард. 32 бори дигар либос пӯшониду кашонид. 94 маротиба гуфт накун, нарас, намон, тиху каху дигар. 16 маротибаи дигар ҷанг халос кард байни фарзандҳо. аҷиб. 11 маротиба хӯрокшон дод. як рӯзаро дар назар дорем, як рӯза кори зан. 19 маротибаи дигар биниҳою лабу данҳояшонро пок кард. 16 маротибаи дигар ҳоҷатхона бурд, гаршок чинонд, ин кард, он кард ва баромад. 175 маротиба ба саволҳои кӯдакҳо ҷавоб дод ва ҳамагӣ тақрибан мард ҳисоб кард ки 10 километрро тай задааст дар дохили як хонаву як беруну як ин 10 километр. ба ин хотир бояд мо бифаҳмем ҳайфи баъзан занҳо дар шавҳарои беномусу ҳайфи баъзан занҳо дар шавҳарое ки парвои зан надоранд. бештар шикоятҳо чи аст? шикоят мекунанд ки шавҳарам зани ду гирифт, дигар маро нигоҳ намекунад. дар бораи адолат агар гап биравад, ин як мавзӯи дигар аст, ҳамаш бештар медонанд. занҳо барои мо мардҳо амонатанд, эҳтиётшон кунем. худо нигаҳбон то барномаҳои дигар.